kini Muawiya muna so kaya buga yaknon siya kini Muawiya na sa kaniyan na suminilay sa kaniyan na miniitong sa mga munafik na mialoy sa gingga iya pandangan page 638 oy tunay maana Muawiya kataya al Muawiya al kalbatu talibatu lil kalb ayat tigian maana Muawiya nas kanian na aso babay aaso adim bebenug sa mama aaso YouTube si maana Muawiya si ibu kungaran na titu kumarata imana ay mana niyan na babay aaso adim bebenug sa mama aaso diyan ni maana Muawiya babay aaso ang makakakailangan sa mama aaso ay maana niyan na nitkapiyan nas kanian na watas kanian i Abi Sufyan. Si Abi Sufyan na muna so kakakanalatan ron as kaniyan so murtal akaaway unabi sallallahu alaihi wasallam. Si kumasa di ka pakititidaw unabi kumakafir na isa sa mala maguluan sa gingko mga batal na siya kini Abu Sufyan. Na si Abu Sufyan na aya miya panutul na aya kesang kopyan ama pada nagapag-Islamian na silin kumasa akya kung kira unabi si sa Makkah ano choice